Talo falava, alo mai e leisi whao poponga rene o telefon mai Sāmoa, o si mai e le whaafonga. O lo whaasolo lava ngā ruenga wha le leia I wafu I vāo motu e lua, mō whe malanga inga lea tudu e maisi o tangata tā whao mai mō mai whafo. O le wafu I muli whanua, o bae a ona to e wha le leia o na potu whale le tā ua. E iwa ipu se I tulo o le tūpao ta mai tai, wha pia foi le tūpao lii, ma senke te tawhia I a ao le mamalo le atunu, ma sini wha mamango a ao mai si vaenga, o wafu I muli whanua ma salolonga, o lo sa o loto le whaonga ina le interneti au no ma se tutongi, o nisi o vaenga na wha I lo le pepo whaamtalanga mai le pūlenga wafu le atunu, o se teimi pe a mai a isi vaenga o lo wha le leia, o na wha tuwi nei leo ma sini e whawhanga I nai ma o ta avale alu le ele tise, ua fesoasoani mai e le malo I apani, ma le no whanga whaapitoa mō pākanga o ta avale mo I la tue whemalanga I le vāo motu e lua e se fulu Tala I le po e tasi, whaatasi ma le whaamae e o na li o atoa le lotoa I muli whanua I le pā, mō le saonga le mua ta avale e a ngai te tonu, pe toe tu ua fo I le wafu. Wafu I nātu fo I le pūlengo wafu I kompani ma pisinisi e meisa mtanga wenga le malo, ava noa mua lātou whaalau I loa, I so se vaenga o ia wafu, e me se lava I vaenga I tāli tali ele mamalu lau telo le atunu, mō teimi e taunu ai waa. Whailo mai alo fisa silo mtanga luenga wa onga, ai au Chris Hazelman, o le ato e fe o mai fo il whaanga solonga porka lame whale awa onga whanau li netu sanga, o na o le toi whaia whaava vave al whainga pa lota le atunu, ai waia wha maalosi atuai wha urulunga a onga ma a inga whaia onga a onga te tasi, e na ia avela lātou wha mua mua, I le una ia leo a onga le whanau e maise ina ia le lei wha ai ungo su engol nei tau sanga, o na ia wha ai loe pe on sila fia le atunu, o so o se whainga palo te tele lava le atunu, e siri atu le to o tele le whaitau au whai o whaia onga o li matama I tai, e seini e ngā rurue I teimi o whainga palota. Ya la soiva o uni ia o le a ta ofi uma ia a tato por kalame ai mai se a por kalame ia tele na sia I tonu a onga ia vanga nalava vaenga ia le na ta o le MSS o le OGG o vaenga o suenga mfotanga ia fa pe appraisal sa tato fa ia onga pa wana vaenga em whaena wa tino I pea ia pa pea fo ia vaenga ICT mo le ao mai o tato iPads ia le ta sanga tuai ia a o isi por kalame ia o te wha marulu atu ai mai se lava ia le ngā lue whapaanga mai se o matanga luenga a wha pea o mai se tusi se matanga luenga wha mole e fio tono se a onga lato a por kalame wha lau ia wha marulu atu o le ata afi onga wa pupu taimi o le nau tainga ia lava te me tapena I tamaiti o fa lei al sid pasi fa mai a lenga wenga fa tausanga ia na fa pena lo non tatu sauni mo tatu suenga ia le malo o lo yel fa no tainga le ofisa sili malimtanga wenga wa onga ina ia matuai fa mai ai a le lenga wenga fa ia onga a toi malta pena I no fa na mosu enga au tu ina ia aua nei wha le tonu wha ai unga o la toa o onga o le nei fwoi tau sanga. Wa wha manino mai manifesto se tasi o pāti fōle wa mai Aris Tala e tāpenai mo le whainga pālo te tele I le asolusa fulmaleiva o kuso le ua wha pupu nei matai tusi o le TPRRP po le tu mua mapule Reform Republican Party o le pāti fōle nei na unwai wha lawi lo lava au le tai tala no ina se whata ape ina le pāle mene. Na whalawi loa le fio anga o whale apuna, e le maota o le whale pōlima lawa fitalai o molio o sa o whale taua, le maota o le tō ainga o tūmua mapule. O le fio ngā molio o fonti ma te wheo pio molio o se tasi o alo o le sa avea fo I mawhai pule o le pāle mene le tele o tausanga o mawai, mai o se tamawhai pisene si fo I le atunu. O le manatu o tu e whawai a I lea vaenga wha upo whaipe o le whai loe muri o Sāmoa na tō fia le tua e pū lea ma wha tonu e o na matai. Mai manatu ai la tō masui a wai e iei suinga e te tau na toi whai e le wha avai o Sāmoa
E au fia i le tua e tāpua i ei Sāmoa, ina ia tasi le tua e tāpua i ei, o le tua tasi tōrupa ia, o le whenga fōlea, na liu tino tangata e ala mai le sao tawaa le tinapa i o Maria. A toi ma le toi wha popo le isi tōru au ma malu le malo, e le toa tasi le ia le teimile nei na ia toa whaa. A ia toa tolu sui o le fono sui toa fia, mai ia whidiwhidi o mai i pule o noi sa la whai. Mai toa 5 sui, wa res tala i lalo o lea vaenga wha upu whai, e fia tau wā mo le whainga pa lota. Ma le tala toi tuli loa, ma le whaana vilaven tula i mai sa musu i whai ungo le yaso, o loi mautanga sanga se lava i urum toa tua, tala vau e toa lua se fun mal toa tau sanga le matua, ma le se fun mal iwa, e manu anga tu ngā mai se anga ese, na whaatino e se li i mai le fio anga wa mai le. Wa tau fia leo lea lei, se i au lia lea so lua se fun mal tolo le maasina le nei, e tula i ai lumol whaam sinonga maua lunga. Whaalien tanga luenga o leo o le whaana vilaven tula i mai i na ua whaese a i la tone to tolu, i tua oio whanua, mai na whaidoa foi au pa au, o le tasi le neo vaenga wa si ti e whaana vilave tula i mai, ma mauma waisoi fua pea a fie fo isoi fua tangata, on whaese a inga mai tua oio whanua, ma whai ua nei le tangu fia a leo la au malosi, o ni au pengam tautia e au fia i maanga ese. Manuta leina fua fuanga la awhenga e lo tātua tunu le yaso, au tala fōia mai Sāmoa, whasoi fōia.